belaki kakamda tamni bagai hikai singa ba sini obel sini bui nongwar ni kulai singa ba sini Radha Das kami bini tabuk je wat nangnai thaigai bini jado long time bini jiwan je bo ancholik khaini thaigai baram fulo de brahmani shop restmi de brahma rosmi de brahma niya singkhna ka fatak thaigai je nogana ni bongni pukri wana tiyak lagai thai bo 10 বছর ক্লাস 5 পড়ি তং মন ফটো স্কুল অবহাকে जों খবর मोनमाने बनि बागै बेलाखि खारिक सिंसा प्राय तिyak lagai hawa khagi tongaicha apurse boy baksa tukui tongnai sirairok tiyak habai thangmani phailiya nei samani ore borok garjena samai borok thangai khosaima ba jagaono det haibona bono thaba thangna hanai pula kherang ba hospital awan pore hospital man pore tabo bono rawchon hanai mang ka tini boni bagai bukhabo sakri khaitong nogo puri khuji thina ba belaki kharit saklai amhai kaham chrai khub talented chrai tongmani awan bagai belaki kham laga obni nai bagana dinara kubono obonka Radha Das ai sini media tapuk sono belaki khakam nani ko serai kelas 5 pori dong manfaat sekolah kayak khana kami ono di ubah memberi bisi Radha Das kami ini ubah sini jago ibu fajar singba actually lagi cuma biar met kamari no kayak kuji zakli mana ini betahu silong lebih posting ini seman kan ini ya sehari itu khana kaje kok agotani gotna ini jika dia lagi nyanyi lo tabo musanya amaga dironi ini belaki khakam kan ini abun bagai ini mangkuk ini login out ini kok ini dono jadi ini ketika ini nukun kodi kondom tadi nih bagi orang sebelum dia masa dulu sama itu jadi mana kita tangga kalau nukun borok jadi kesangi kalau nih bagi tapi ini pola jodoh taham kerja tongen bagi ini bagi break nih Daina Group of Institution Bangalore tabuk 10-12 pass tengai noni bagi kaham sep tu bujaka. Porinani shepman sinai free admission ni bisintui. Tebu shepman nai government scholarship by college fee. Hostel fee simi 3,500 rikheno engnai. JNM Nursing, BSc Nursing, Paramedical, Pharmacy, BBA, BCA. Porinani shepman sinai free admission ni bisintui. Free admission ni bisintui norogni imangno mukthang slamna ni bagai goringdi e deborma bai bini kok dugungkha 7005539389 9233706879 dakti goringdi limited seat. क्या आपके पास पुराना गोल्ड ज्वेलरी है जो अब आप पहनते नहीं? तो अब समय है उसे नई पहचान देने का। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स में लीजिए ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का फायदा। अपना पुराना सोना लाइए और बदलिए उसे नए हॉलमार्क्ड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में। 100% ट्रांसपेरेंट प्योरिटी टेस्टिंग, करंट मार्केट रेट के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन और पूरा भरोसा। आज ही विजिट कीजिए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स। पुराना